Kur'an'da Kırgızca okusa bolabı. Sebebi Arap sözüne tilim kelbe başka maniga ötüp ketip, söz manisi buzulup Allah'a hakaret söz aytıp alamı dep korkup jatam. Uşul iki sorama tak cevap verip koysanız. Hem tak degen sözüngdü men tak emes dagı cevap berişim mümkünbü dep kandayım. Ne degen söz bu bilbeyim men. Bu bana mınday siz tak emes cevap berip koysak uşa tak cevap verin degen söz mü düşünbeyim. Oşonun için soru жазганда keketpey mokotpey mınday bir madaniyetli biliş gerek. Cevap verip koyunuz dep sıra boldu. Tak cevap verip koy. Sen aldadın mı birer jarım jыл? Ne degen söz bu? Bazarga barıp durup, "Manga aldabay satıp koyunuz" deysinmi? Sen alda sattam günügü. Ne degen söz bu? Yok. Arap emes ajam halkı Kur'an okusa, hareket kılsa, kıyınalsa ekisi soğup berilet. Ataylap kata okusan, 100 yıldan beri namaz okuyorsun, Fatiha'nı Arapçanı үйrenip olmasan özün günahkar bolossun da. Futbolist atların jakşı bilesin. Adaşıp ketken toğuktorun barın tüstüsünden bilesin. 60 koyun var, 60 kozun barın jattap algansın. Kozun jılıga tuulup turup barın adak bilesin. Ulakşatların bardığın bilesin. Kuda söktörün barın bilesin. 28 tamgan jattay albaysın. Kanday? Uşağa okuş doğruça gazetten bardığın. Teke bayıpın tiptir, atan bayıpın tiptir dep. Anan Kur'an jattaganga vaktin yok seneki. 50 yıldan beri namaz okuysun. Bir yılda birden damga jattasan 28 yılda Kur'an'da okup alat boşun sen. Үйрен. Onda avara ölüp kalan dep başlaydı böyle koy. Aydagan үйренip aldın maşinаны bir vakta bilbeyt delen. Lifke düşken үйренip aldın. Lifke düşüp çıkıp atasın kayra. Samoletke düşüp atasın. Saatte үйрендin gerek eken. Pul sanaganda үйрендin gerek eken. Kursudaga bilip aldın. Anan tamga gelgende bilbeysin. Aytkan sözün Fatiha'ң 50 yılda ben namaz okuyorsun, Fatiha'nın jaremi yok. Ne degen boldu bu? Үйreniş gerek. Kırgızçasını oku, manisini үйren, birok oşon üçün din buzulba geletat. Hristiyan dininde her bir ulut özü İncil'de kotorup alıp, orustardık orusça, başkanlık başkaça olup ketip, oşoğa din çaçılıp ketти. Bizdin başımızdın birigip durganı, oşol özөгүбүз Arap dilinde, Kur'an. Oşon üçün bir çaçılgan jerimiz çok. Buzukular çıgat, oşonlara kete veret, toza koşup kete veret. Birok Kur'an turu veret ordunda. Osman imperiyasını buzup Atatürk layin gelgende Arapçanı yok kıldı. Azandardı Türkçe aytkıla dedi. Arap tamganı yok otup, siler janagıda Latin tamganı girgizgile dedi. Parancını yok kıldı, joluktu yok kıldı. Başına kızıl tevete egiz erkekler sakalını aldırdı. Kuduşu bizden Lenin, oşulan Atatürk'ü, kapır. Emi Erdoğan gelip hazır Arap tamgaları üyretiş, emi gidiş koldorga. Türkiye, Osman İmperiyanın boru olup durgan, Arap tamga tanıbay kalıştı. Türkiye'ye varsan kitap, kanat eski kitaplar, 100 yıl murdağı kitaplar, hazır balдар okuy albay kaldı. Biz de koşunday olduk. Toğoluk bolduğunu zar zaman okuy albaysın sen Arap tamgasında. Tanıbaysın sen. Sen emes tügölbesi dıkbek tanıbaysın. Sen emes kazatık mattağı bilbeyt hazır. Emne üçün adamdardın özlerini ötüp ketken tarihынан, ötüp ketken murastan, turastan ajıratış üçün tamgan özgörtüp koydu. Molda Kılıç yazıp ketken, Mecmuail Maksud'na Muhtasar'ın şarkı, Maksud Hoca, Türkiye tilde. Hiç kim okuy albayt hazır. Senin tilinde o şu. Arap tamgası menen. Nege seni madaniyatından böldü. Seni janağı toğuk bas çıkan çocuğu emes, inkubator kılgısı geldi seni orustar. Oşoğa tamganan böldü seni. Oşen azı kulday olup kaldın. Tarihin kim ekeni bilbeysin, oşo biyaktagı betin juvagan, köçügü juvagandardın barın erçip basıp jürösün. Allah seni erçiş geregili, sen onlarda erçip basıp jürösün. Geçki Arap'tan başı kötörülbegen, erkek katını bilinbegen, zina degendi bilbegen, nike degendi bilbegen derdi, erçip basıp jürösün sen hazır. Farz namazda lukma berse anan imam oşon alsa bolovu deydi. Farz namazda imam adassa oşol namazın içindeki lukma berse imam alsa boladı. Ana sırtında böyle kitap kara otursa ana beyakta okup atkan adam oşol lukma berse bulalsa namazı buzulat. Antkeni sırtkı ağlam menen kontakt baylanışka çıkıp ketdi degen söz boladı. Bolboydu. Ukkada darö nam oşon ondosa. Şunuktu ötülgan antkeni sırtkı ağlamga baylanışpaş gerek bol. Aram hayvandın sütü kiyimge tiyse najas bolovu deydi. Ova. Eti aramın sütü dağı aram, najas dağı boladı. Tiyse aram boladı. Tiyse najas boladı.
Kazanга it тийген bolsa ошол казанды колдонсо болобу дейт. İt barıp ittin kuyruğu tiyip de işteki olmayıp çayka öyle koyuyorsun. İt tili tiyip it jaylagan bolsa kazandı katıran kılış gerek. Katıran degeni kanday juup kömkörüp kurgatıp dagı juup kömkörüp kurgatıp bu ilgerki kuyulgan kazandarga. Ana azırkı plastmaslı dişler bolot ko. Anı jön ele juup turup janagıda kagaz menen sürtüp turup dagı juup dagı sürtüp koya beresiz, аны kurgatış şart emес. Anki ilgerki kazandarda kuyganda içinde çunkur teşitlerdi olup аны kurgatmayınca su ketpeyt ele. Түшүнүктүүбү? Же ошондой казандарда жууп туруп, жана фен менен кургатып туруп, анан дагы 3 жолу ушундай кургатканда гана таза болот. Мас абалда же 1-2 күн ичип, аялы менен урушуп, 3 талак деп жиберсе өтөбү дейт. Мастын талагы түшөбү деген сөз. Хамбали мазхабта, Малики, Шафи мазхабта мастын талагы түшпөйт. Ханафи мазхабтан имам Тахави, имам Кудуридин мастын талагы түшпөйт. Осман империясы Ханафи мазхаб менен 6 кылым өкүм сүрүшкөн, алардын муфтилери мастын талагын түшүргөн эмес. Бирок биздин китептердин бардыгында мастын талагы түшөт деп айтылынат. Анткени ошол арам тамак ичкендиги үчүн ошого жаза катарында түшсүн деп айтылынат. Бирок ошол аракты бирөө басып алып оозуна куюп койсо, же арам эмес нерсе менен мас болуп калса, мисалы үчүн наркоз. Докторга барды, операция кылам деди, үкөө сайды, мас болуп калды, катыныга талагы түшпөйт бул учурда. А бирок өзү аш ичип атып, чай ичип атып, арак ичип алып талак берсе, Ханафи мазхабтагы көпчүлүк алымдардын пикиринде анын талагы түшөт. Өтүп кеткен же тирүү адамга истигфар, тасбих айтып хадия кылса боло берет. Өлгөн адамга, тирүү адамга же эми туула тургандарга деле. Мисалы үчүн бүгүн көп тасбих айтып туруп, ушул окуган тасбихларимдин сообун иншалла туула турган неберемин, неберелерине багыштадым. Амин десең, Кудайым сактап турат, иншалла тие берет ага. Өлүш шарт эмес сооп жетиш үчүн. Өлүш шарт эмес. Биздин Кыргызда сени адамдар макташ үчүн өлүш керек да. Өлсөң анан сени мактайт, ага чейин мактабай, жамандап тура берет ошондой. Ушундай жакшы эле дейт ошондой. Сооп жетиштен өлүш шарт эмес. Эгерде билбестен процентке акча берсе, аны түшүнгөндөн кийин кечирим сурап, ага кайра акча берип, ыраазычылыгын алса күнөөсү кечирилеби? Жок, андай тартип болбойт. Бирөөгө акча бердиң процентке тооба кылдыңбы? Берген акчаңын өзүн аласың. 100 сом бердиң, 200 сом кылып бер деп. 100 сомуң аласың, болду, калганын албайсың. Ошентип тооба кыласың. Ага акча ыраазы кылыш шарт эмес. Түшүнүктүүбү? Эгерде сен ага 100 сом бердиң, 200 сом кылып бер деп, 150 сом алып койгонсуң. Ошол алып койгон 50 сомун кайтарып бересиң. Айтор өзүң берген акчаны өзүң алсаң ошондой. Ал эми алган адамчы, ал тооба гана кылат. Алып жүргөнсүн, эми билдиң, тооба кыл болду.